dalni gital gepa khobor na ismang sakanti kon sang style chakswa reperang dalni ya video de mijalo asamo ongangbo posta balmunduri bal mukin ba dumurur ki bal mukamo das an chengra ki bal muka yara banurin reba darang ba wina manja guwahati gemak town ko phanda pangpla no stokhanga gari gurarang rena man phulja public manderang ba rina donan problem angjok yan dakaba obosta khon kamana riang ba salsum ban ching asamon dakaba obosta khon ka ya sarung jamo ndi ba yan dakaba situation ko da awron ching gpen na sonong ban kamania apsan dake tadu district pakistan mijalo anga tadu district ko mkha chimagri dumurat kim balmukin ba town gemko phanda pangpla manderang na problem angjok anda ke mga apsan dake daala sani bako de Hebei province China mkha chimagri dumurat kim balmukin ba nok jamrang ko nosto khanga gari gurarang ko benekat plamo anda ke mang stel rad gimung ga akjok mkha chima nungja skanga bana ismang ye video ko nirang chimbo जो इशार दे तूफान अची रहियो आहे थोरो होशियारी वठो वॾा तूफान साईं哇操！铁钢炮！我操，浪铁钢炮！我操！哇！我靠！赶快，哪有地下停车场呢？赶快去躲一躲！我的天哪！妈的，玻璃给我砸烂！操！哎，我靠！这咋弄？我操，这得换玻璃。直行，随后150。ndakaba obostar perang riang ba salsumo ban namana dubayo makha chimagri dumurat kim bal mukin ba town ko mukko handa pangpla ya ngo obosrang ra mainia seloknya da ororo na siang ba angni comment section no vietnam gen anda ke mang dingtang khoborang ko sigen chim ode suggestion ko ona tama gen mo un baksana mengben khobor der pera taororo anchin namana agal sako mai dakabo bosongya US ni president Donald Trump agal saka asong gemak ni kosako tax impose ka chepchepenga andi ba mamang ko ba kurang nani nungja aro ritelet pa kaja gan chimong ba dakna pajamo kena maina America an world market ko control ka ni gemen bison power donga gemak takanian anda ke mang ge sa asong China ba mion ja backdown kaja US ni tax impose ka ni gemen China rang ba retaliate kajo 84% ko je busurang kon US ni ko China na rabai phalenga tingtang charingani kanachnani yan dakba busurango yan dakke tax impose ka ani geman changsatai US ra China ni busurango tax impose ka jok 145% tax impose ka jok yan dakke tax impose ka ani geman changsatai China rang ba 125% ko tax impose ka skajo yan dake yagi gini songrangara competition singhogda machagda dakenga dobok gisik krigida dakenga skawongi poraman gba lekhakonga giska atenga dobok gisik krigiba ongenchimode manggenian bamjagenchimode chathingimba kigirginba shakolchisiana yan dakeonga bamjaode bamgrjaode sianiaonan gakaya yan apsan dakba silong bangamo US meng China de aro khnai nga
China ni President Xi Jinping de Southeast Asia ni lidaran ko grong na mengana yarang ni gaman tax impose ka chip chipani gaman mai da ka ba decision nang ko re bang ba sa sumiyo China ra thaigen wa khodan ching nikna man gen daw budan da ka ba bo sarang thom jagen chimong ode mkhang chimai da ka ba bo songgen darang bo uja re bang ba sa sumiyo ching yani gaman nam batima sigen video de rangsan isung ba sakan tikuna simang ko mutela